Dobro jutro, folk! Danes je en zelo zanimiv dan, tako da sem se odločila, da ga bom posnela. In sicer gremo na UMIKO anime konvencijo, ki bo v Kopru. Jaz bom nastopala tam, imam nastop pač nek ples, K-pop ples, ja. Imam še na neko tekmovanje sem se prijavila, ali sploh ni tekmovanje, oziroma je tak bolj cosplay, nek fashion walk, ne vem. Tako da to bo bilo res zelo fajn in komaj čakam, pač komaj sem čakala ta dan. Vožnja do tja bo bila zelo dolga. Jaz živim pač zelo daleč stran od Kopra. Ampak ja, 2 uri vožnje ali nekaj takega je do Kopra, če greš od mene do tja. Tako da, to bo bilo zanimivo. Lahko vam pa pokažem, kaj vse sem jaz spakirala za tja. Ker je, veliko stvari so. Ok, pač vse je not v tem kufru. V glavnem, prvo imam to, kle noter so krema proti soncu. Faktor 50, cause I don't fuck with the sun. Pač take zadeve. Pol kle je šminka, to je dobesedno vse, kar rabim. Jaz se ful ne znam šminkati, tako da to je to. In pol imamo moj cosplay. To je lasulja. In pol to je kostum. Grem kot Jinx iz League of Legends. Torej, to je to. To je, kar sem spakirala. Oziroma moram še malo popraviti tale moj cosplay, zaradi tega, ker mi je prevelik v tej eri, ki je ni. Ampak, ja, probala ga bom nekako popraviti, če ne bo šlo. Pač bo pač prevelik. Too bad, I guess. Ja, pa imam še tole. To je neka mini torbica, ki jo imam mostly za telefon pa denarnico. Drugač pa se tale konvencija ne bi mogla zgoditi na hujši dan. Vsaj zame. Zaradi tega, ker prvo kot prvo, en teden pred tem sem dobila vnetje mehurja, pol zatem sem dobila my period, še vedno ga imam, so umiram trenutno. Plus, da sem bila prehlajena, pa še vedno sem malo, tako da ja, to ne bi se moglo zgoditi na hujši dan, kot se je, ampak bo worth it. Ful bo fajn, oh my god, excited sem, tako da vas bom vzela sabo na mojo kao dogodivščino. Ok, zdaj sem popravila cosplay. Zdaj moram še leteti v trgovino po lak za lase, ker sem se spomnila, da ga nimam. Hello, zdajle sem na nekem nagnusnem WC-ju na Petrolu in smo v Ljubljani, torej še 1 ura do Kopra. Also, to je moj fit. Yeah. Zdaj sem se mogla ful hitro zrihtati, ampak smo tukaj. To je moj cosplay. Wig ni najboljš, ampak veš kaj. It's survivable. Hello, zdajle smo na cheek pauzi. We're here. Ampak je fun so far. Ej, saj si bila samo za 10 minut noter, šaki. Ja, šla sem na cheek pauzo. You ain't done yet, boy. Ampak je ful lepo not. Jaz sem že kupila stvari, pa bom lahko naredila mini haul, ko prijem dam. Yeah. Zdajle sem prišla na K-pop delavnico. And it'll be fun. Zdajle nastopam, I'm nervous as fuck. Thank you. I'm gonna die, holy shit. That's awesome. I mean, it's actually not a movie. Serie. Ja, ni volume film. Isn't there like 2 movies or something? Ne, samo
zdaj prija naslednja, mislim, da je Surfing Village. Japanese quakers. If this is a... Dude, you should have warned me. I'm gonna walk behind you. Ja. Tale vlog je bil nekako tako vse povsod, ampak ljudje, nisem mogla pač veliko snemati, ampak to je to zdaj, moram se nekako preobleči iz tega, ampak ljudje, zmagala sem. Nisem niti pričakovala to, oh my god, zmagala sem za moj nastop, ki sem ga imela K-pop. Jaz sem v šoku. Oh my god, ok, folk, pred kakimi 20 minutami sem jaz prišla nazaj domov, končno, zdajle bom jedla in pol sem koma. Jutri bom pa naredila haul, tako da ja. See you tomorrow. Živjo, folk, zdaj je naslednji dan. Včeraj sem bila že toliko zaspana, da se mi ni dalo posneti nič več. Ampak ja, danes bom pokazala, kaj vse sem kupila tam. Prvo kot prvo sem dobila neko mini nagrado, zato ker sem bila ena izmed prvih, ki je kupila karte za to. Not je, ne vem, neki... To. In to, oh my god. Piše hvala za obisk, se vidimo naslednje leto. In pol je nek kupon za neko trgovino. Ja, dobili smo še neke noodles zraven, ampak sem jih že pojedla. Zdaj pa ta velika vrečka. Prvo sem kupila to. Ne vem, nek dudje, ki se čovka, ampak, you know. Ok, štekam, da bo bilo to ful narobe, ampak, Daddy's little spawn, oh my god, ok. Ampak je bila ful lepa slika, ok, and I was like, ok, moram to kupiti, and so I did. Ok, naslednja je tukaj noter, vzela sem Demon Slayer nalepke in pol imam še, oh my god, dala je not, ok, so to je bilo od Pointless Move. Ja, sorry, če govorim narobe to, ampak je. Potem sem šla mimo ene stojnice in sem kupila Bakugo. Ja, I love him. On je pač moj favorite. We love the angry boy. In ja, to sem vzela. Full cute. Pol sem vzela še to. Bakugo. Nice. Pol mi je moj prijatelj kupil eno stvar, ki je fucking lepa. Fucking jinx. Look at this. Pa prišla je te cute baggy. Pa sem si vzela še en arcane pack, ki pride noter z Vi. My bitch Jinx, you know what's up. Look at her. Oh my god. In pa imamo Caitlyn. In potem sem si vzela še tole slikico. Pa je izgleda badass, hello. Potem na drugi stojnici sem si kupila tole. To naj bi bil pač oven, you know,
horoskop, ja. Vzela sem še dvojčka, ampak ne vem, kje je. Sem dobila 2 nalepke zastonj in na eni piše 100% Pink Princess, na drugi pa Girl Gang. Vzela sem si še eno pin, bisexual pin. In pa seveda a bitch couldn't resist, tako da sem si. Oh my god, to je lepo. To je tako moja najljubša stvar, ki sem jo kupila. Jimin, halo. Bye, to je vse, kar imam za povedati. Pol sem si vzela še nek pack od BTS-a. Tukaj je Jimin in all his glory. In Jungkook. Kdo je to? Sugar? Jungkook, ne vem. V, J-Hope, Jin, and Namjoon. In to je ta trgovina. In pol pride še tako v bolj manjših pakih. Pač ja, iste so slike, samo da je manjša verzija. Ampak, oh my god, ful so cute. Pol imam še vse artiste tukaj, pač njihove te. Imam njo, imam njega. To je bil ta prvi artist, ki sem ga pokazala. Mislim, da je to njega. Tole. Če kdo hoče followati. In pol še njih. Od njih nisem nič kupila, ampak imajo vse en fajn stvari. Pol, kakor sem že pokazala v videu, sem zmagala za K-pop tekmovanje in sem dobila par daril. Te 2 mangi, rekla sem reviji prej, ampak to so mangi, right? Pol sem dobila še en Blackpink poster. In pol sem dobila to, oh my god. Oh my goodness, to je Totoro. Ne vem, bilo je zakon. To je vse, kar rabim reči, bilo je zakon. Vesela sem, da sem lahko nastopala. Sploh nisem tega pričakovala. Ena moja prijateljica mi je rekla, da če bi rada nastopala in jaz sem bila okej. In pač res sem bila vesela, samo to, da sem lahko nekaj pokazala, ampak to, da sem zmagala, pa res nisem pričakovala. Vsega tega. Pač vesela sem, da sem končno lahko cosplayala tudi Jinx in sem full happy, da sem jo lahko končno nekam prinesla. Hvala vsem, ki ste se slikali z mano, pa vsem, ki ste rekli, da je moj cosplay fajn, pa moja tisti ples. Vem, da nisem veliko snemala, ampak je bilo res ful je bilo za delati in nikoli nisem sfolgala nič posnet, ampak malo sem in videli ste, kako je. In upam, da ponovim to in da grem še enkrat in ja. Ko bo spet, upam, da grem lahko spet in se bomo ponovno videli in ja, ful je bilo fajn in hvala vsem. To je bilo to in se vidimo še kdaj. Luna out.